Hrvatskoj je nova rasprava o ustaškom pozdravu Za dom spremni. Dobar dan. Za dom spremni! Živila nezavisna država Hrvatska, slava borcima koji su za nju svoje živote dali. Za dom spremni. Ovako je pozdravljao poglavnik ustaške NDH Ante Pavelić, ali nekima ni danas nije jasno je li Za dom spremni pozdrav ustaškog režima koji je ubijao ljude ili domoljubni pozdrav. Mnogi političari danas se ne usuđuju jasno osuditi ustaški pozdrav, pa poručuju, nek se povjesničari dogovore. U stvari uopće ne postoji nikakva dilema. S jedne strane imamo stotine dokaza koji pokazuju da je Za dom spremni ustaški pozdrav koji se koristio u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kojim su potpisivane zapovjedi o progonima, masovnim ubojstvima. I s druge strane nemamo apsolutno niti jedan dokaz da se ikada u hrvatskoj povijesti prije dolaska ustaša na vlast i prije perioda nezavisne države Hrvatske taj pozdrav tim riječima ikada koristio u hrvatskoj povijesti. O prirodi spornog pozdrava isto misli i povjesničar iz Centra Domovinskog rata. Pozdrav Za dom spremni vezan je uz ustašku organizaciju i NDH. I velika požrtvovnost našeg poglavnika doktora Ante Pavelića, te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu, odredili su da danas pred dan uskrsnuća Božjeg Sina uskrsne i naša nezavisna Hrvatska država. Dok i Hrvati za dom spremni. Dakle, ne vidim nikakav razlog da se u hrvatskom javnom životu koristi pojam Za dom spremni, koji po mom mišljenju nije prastari paleohrvatski pozdrav, već je potpuno jasno da je proizašao iz baštine ustaškoga pokreta. Ali s druge strane postoji jedna važna iznimka. Ne ulazeći u genezu i obilježje te vojne formacije, osim u tom kontekstu ustaškog pokreta i nezavisne države, on se pojavljuje samo u jednom specifičnom, kao sastavni dio grba ratne postrojbe Hrvatske vojske koja se zvala HOS. Takav pozdrav je uistinu postojao kao službeni ustaški pozdrav sa svim konotacijama koje su išle uz to, no opet imamo priču iz 1991. godine kada je on korišten na jedan sasvim drugačiji način, dakle u obrani Hrvatske. Nema nikakve dileme da je Za dom spremni ustaški pozdrav i svi oni koji pokazuju, odnosno žele pokazati da ga je bilo nekim drugim prilikama, jednostavno obmanjuju javnost. Također nema ni dileme da oni koji su osnivali HOS 1991. godine to nisu znali. Naprotiv, to su znali, baš zato su i koristili taj. Zatražili smo mišljenje povjesničara. Grb HOS-a i NDH kažu razlikuje se, no po pitanju pozdrava Za dom spremni razlikuju se i mišljenja povjesničara. Takav pozdrav je uistinu postojao kao službeni ustaški pozdrav sa svim konotacijama koje su išle uz to, no opet imamo priču iz 1991. godine kada je on korišten na jedan sasvim drugačiji način, dakle u obrani Hrvatske. Nema nikakve dileme da je Za dom spremni ustaški pozdrav i svi oni koji pokazuju, odnosno žele pokazati da ga je bilo nekim drugim prilikama, jednostavno obmanjuju javnost. Također nema ni dileme da oni koji su osnivali HOS 1991. godine to nisu znali. Naprotiv, to su znali, baš zato su i koristili taj pozdrav. Narednik Ante Božić. Pozdravljam vas. Zašto zanemaruje gospodin Tuđman borce HOS-a, njihov doprinos u ovom ratu? Samo toliko. Hvala. Hvala vama. Da li zanemarujete, to je prvo pitanje. Ne zanemarujem, ja znam da je među tim mladićima bilo i hrvatskih fanatika, hrvatskih ljudi koji su imali hrvatske ideale, ali je začuđujuće da nasjedaju onima koji im oblače crne košulje i fašističke oznake iz izgubljenog Drugog svjetskog rata. Šta bi bilo od Njemačke da se nastavila na crnokošuljaškim i smeđokošuljaškim tradicijama i hakenkrojcevskim oznakama? Prema tome, to je bila jedna od glavnih smetnji za međunarodno priznanje Hrvatske.
To je nešto što svijet ne može prihvatiti, jer današnji svijet se gradi na načelima one antifašističke koalicije, demokratske, traži se demokratski poredak iz mnogih razloga o čemu nemamo sada vremena da raspravljamo. Živima u čast, mrtvima u slavu, prolazniče pogni svoju glavu. Na kraju želim pozdraviti ove poginule. Ja se nadam da kod Svevišnjega u vojskama, nad vojskama, da će nas čuti, pozdraviti naše poginule, pozdraviti hrvatski narod i pozdraviti nezavisnu državu Hrvatsku sa starim hrvatskim pozdravom. Za dom! Spremni! Za dom! Spremni! Za dom! Spremni! Ponekad kad se negdje čuje pozdrav za dom spremni, bez obzira je li to stadion, je li to dakle neka druga prilika, odmah krene dakle objašnjavanje, interpretiranje i sotoniziranje onoga, stigmatiziranje onoga koji je to izgovorio. Pozdrav za dom spremni je 1991. i 1992. godine su pripadnici HOS-a imali na svom rukavu. Na amblemu pisalo je za dom spremni. Dakle, pozdrav za dom spremni je činjenica. On je kao takav bio legalan u Hrvatskoj za vrijeme rata. On imao svoju poziciju, on je imao uporabnu vrijednost. Možda su ustaše iz toga izvukle svoj pozdrav za dom spremni. Ali mi HOS-ovci nismo, nego smo mi lijepo uzeli ustaški pozdrav. Pozdraviti naše poginule, pozdraviti hrvatski narod i pozdraviti nezavisnu državu Hrvatsku sa starim hrvatskim pozdravom. Za dom! Spremni! Za dom! Spremni! Za dom! Spremni! Nek nam živi vječno Hrvatska država! Živjela! Evo, zanimljivo je postavljen ovaj naslov tribine na kojoj ćete večeras govoriti i u javnosti se jako puno ovih dana govorilo, i povjesničari i političari i javnost dali su svoje mišljenje o simbolici pokliča za dom spremni. Međutim, vi ste već u javnosti kao jedini, ako se ne varam, pripadnik HOS-a izjavili da taj poklič doista HOS je preuzeo kao ustaški pozdrav. Apsolutno točno. I drago mi je da je to tako. I nakon mene su i ovi povjesničari s ove, recimo, državotvornije strane, ako takva uopće u Hrvatskoj postoji, napokon jasno i glasno rekli i Hasanbegović i Nazor i još neki da je to ustaški pozdrav. Odnosno da je to preuzet ustaški pozdrav. Auch ein anderes Kapitel der kroatischen Geschichte wird heute in Knien mit bemerkenswerter Unbeschwertheit zelebriert. Einige tragen Symbole aus dem Zweiten Weltkrieg an ihrer Kleidung und singen Lieder aus der Zeit, als Kroatien noch ein faschistischer Staat war. Die schmissigen Volkslieder klingen heiter, doch das täuscht. Ihre Texte verherrlichen das faschistische Ustascha-Regime. Die Ustascha war im Zweiten Weltkrieg die treue Verbündete des Hitlerregimes und durfte mit Erlaubnis der deutschen Besatzer den ersten unabhängigen Staat Kroatien errichten. Ein Führerstaat nach faschistischem Vorbild unter der Herrschaft von Ante Pavelić. 500.000 Serben, Juden und Roma wurden in dem sogenannten NDH-Staat von der Ustascha ermordet. Die Geschichte wiederholt sich. Man sieht mehr und mehr faschistische Zeremonien auf der Straße. Es ist beunruhigend. Es spielt sich ganz öffentlich ab. Keiner versteckt sich. Im Gegenteil, sie sind stolz darauf. Und das ist das Traurige daran. Sie sind stolz auf ihre Geschichte. Tolerieren wir Faschismus? Ich fürchte ja. S obzirom da smo na našoj sjednici početkom ožujka oformili vijeće za suočavanje s posljedicama totalitarnih sustava, kojim predsjeda akademik Kusić, s kojim sam danas razgovarao neposredno
prije našeg susreta evo ovdje. Dogovorili smo da vijeće intenzivira svoj rad i ono je, kao i povjerenstvo za obrazovnu reformu, sastavljeno od ljudi različitih svjetonazora, prije svega politologa, povjesničara i pravnika, koji će u onom okviru koji je sukladan odluci vlade raditi na preporukama za cjelovito zakonsko rješenje. To cjelovito zakonsko rješenje će naravno nakon rada vijeća predložiti hrvatska Vlada Hrvatskom saboru i tada ćemo nastojati riješiti pitanje i ovog pozdrava Za dom spremni, ali i drugih simbola totalitarnih sustava na cjeloviti način kako bi jednostavno iz postupanja i sudske prakse i upravne prakse nestale dileme, dvojbe i kako se te teme ne bi zlorabile da Hrvatsku 21. stoljeća kontinuirano vraćaju nazad. To je vrijednosno pitanje, a sada je vrijeme da to pitanje riješimo. Mi ne želimo pozdrav Za dom spremni u javnosti u Republici Hrvatskoj. Povikom Za dom spremni moguće je prekršiti članak 5 Zakona o javnom redu i miru, pjevanjem pjesama i isticanjem simbola, te članak 18 Zakona o javnom okupljanju, koji zabranjuje nošenje obilježja kojima se potiče na rat, nasilje te rasnu i vjersku nesnošljivost.